Hello enkari mingisero mkeralo ne femi kombo inu ngahla kahle mina tikubila wara ya khumembiri nhlekane mingisero me kolonga ningiselo ko nhlekane lo namutla kuri ra bunaro soko ile roma kumembiri enkombo rangwetile ya nzati le mera magetimbiri makumembiri naro mina ni khalanga pet mathebula enwana risima to jimo xitlango maxingirtano wa xicecano makunelo wa ndandatsi ekwamukela mingisero me ta hirla studio 13 apollo kwani kutisela nakona ko Afrika Wa Vulavula umelerisiwa incindani Eric Mavasaifa masunga kufika ka hafu kupela wara ya nhlekane lo kunjani ka van'wana va ku yingisela eka siku ra mapapa swinene ka tindhawu ta ku hambanahambana kasi van'wana va ri mpfula yi le ku neni van'wana va le ku bodlomeleni hawu mi nga rivali ilembe leri hi nga byeriwa ku mpfula a yi kona ne no vula ku loko swo tshika swi cincini mi va mi kha mi swi tiva ku hi byeriwa ku lembe leriwani mpfula a yi kona se a hi tivi ku yo ka yi nga ri kona ka tindhawu tihi kumbe yi to ka yi nga ri kona ka tindhawu tihi ndlela yaleyo kambe va ri ku na timpfula ta matimba leti nga le kuneni ngopfungopfu an'walungu wa Afrika-Dzonga hi kha hi khuphuka hi leswiya hi ya ematikweni akelana va Zimbabwe tindhawu leti ku nga na mpfula swinene ku sukusela tolo namuntlha yi languteriwa na munduku ka tin'wana tindhawu hi ndlela yaleyo hala hi nga kona ko va na mapapa ku horile mpimo wa mahiselo wu le hansi kulumeka 20 wa ti-degrees kambe haya ku na mpfula hi ndlela yaleyo Afrika Wa Vulavula namuntlha yi vula yini ke Afrika Wa Vulavula namuntlha hi ta va hi kha hi bula na tatana mphonkweni ka mhaka leyi lava ku bula yo ya chavisa ya vava ya tika ku na swiviko swi komba ku leswaku ku na va nhlayo ya le henhla swinene ya maphorisa lava va nga swigevenga ku tlha ku va na nhlayo ya le henhla swinene ya ku vanhu va le ku tikumeni va khomiwe kumbe va nghenisiwe ka timhaka ta vugevenga kumbe va ku nga va ku tlhakisiwa ku tekeriwa swa vona hi van'wani va lava va vonaka ku va ri maphorisa ta va kha hi bula na tatana mphonkweni ka laha hi nga ta va kha hi twa kahle kahle tanihi minhlangano ya vatirhi va maphorisa va ri yini hi tinhlayohlayo letiwani kasi swin'wana leswi hi nga ta swi languta mingisero mukana lona FM hi ta va kha hi bula na va masipala wa Collince Chabane va ri va na ntirho wa ku hlengeleta vaaki a thenga laha ku nga na mpfula na kona aka maxawu se hi la ku ta twa kahle kahle ku endleka yini hi ndlela yaleyo hi ta va kha hi bula na meyara loko ze hi bula na vomeyara hi ta va hi va vutisana hi mhaka leyi nge le ku endlekeni amandela hi le mi ku tiva ku hi tana na pulani laha maroleni va ri a va bodlomeli na munhu hi mpfhuka va sungula timhaka letiya ta vona ta water reticulation se va ri va kombela ku pfuniwa masipalo se hi ta twa ku va masipala va ri yini hi mhaka yaleyo kasi ke va masipala wa Greater Giyani na vo ve ri hi le ka pfhumba ra ku pfuxa hi vuntshwa mi ta tsundzuka ku khaleni ka khaleni a ku ri na mapfhumba ya ku vitaniwa va khendlemuka gaza se na vo ve ri ve le ka pfhumba ra ku pfuxa hi vuntshwa masipala wa vo hi ku ndla yini swi na nkoka ke na ku va ta tirhisa maendlelo wahi ya ta vuyerisa njhani vaaki hi laha hi nga koho hina se hi ta va kha hi bula na vona loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xivutiso lexi ni ku vutisaka xo sweswiwani i ku wa pfumela ke kumbe wa kaneta ku van'wana va maphorisa i swigevenga naswo u seketela njhani mhaka ya wena 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kambe hi sunguleni hi khensa lava nga hi xavela nkarhi ka Afrika Wa Vulavula va yi xava va ku hi xaveli nkarhi ka Afrika Wa Vulavula hi laha ka vula namuntlha hi le xikarhi ka roho vhiki leri 0860002543 ni ku vutisa xivutiso xo olova swinene yingiseri wo sungula hi loyi xikalaviti nhlekani ayo botota njhani pfukele njhani papa tsukele kombela vutomi n'wina n'wana ma eya ma vona nhlokomhaka yin'wana ya dyondzisa swinene hi le ku tikeliweni maphorisa maphorisa ya vona endla ku kurhi swinene va rhanga mahlweni va rhangisa vanhu mahlweni va kota ku endla vutsoti va kota ku tumbeta vanhu kahle kahle botota njhani xikombiso xa mina hi xo hanya hayi xo xi nga hanyi loko mo langutaku ka case leya ka Malamulele yo va yi ku tshuvatshuviwini ti-filling station a ku ri na maphorisa xikarhi ti tele ngopfu na yin'wanyana yi tshame yi humelela hala va ka Xikhumba loko yo languta a ku ri na maphorisa xikarhi ma vona ku komba ku maphorisa hi wona ma ta karhata ya tshemba yunifomo leyi va nga yi mbala ma vona se loko xiyimo xi te tani swi vula ku hi fanele hi endla yini hi ku hi vo hi nga va tshemba ku va ta va vo va nga ta va tiyisisa na ku vona leswaku ku nga vi na vugevenga
ntiyiso ku leyi na hi nga tshembela ka wona ta swi vava ngopfu ku xanisiwa hi munhu loyi a wu tshembeke hi a nga ta ku pfuna xe varhangeli va hina va fanele va tikisa voko hi ku loko vo tshuka va swi kumeni va swi hayi ku a va swi kumi ku ri munhu loyi a nga onha i phorisa vo ka va nga tikisi voko loko a vo tikisa voko na lavan'wana va ta kota ku dyondza ku ri hi mpela loko u kumeka endle swilo swa so i phorisa hayi khona a va endli swin'wana loko vo kota ku va endla swin'wanyana ku swi ta lowu nga boteka na methu a swi sukurisi kwale henhla kwale na methu papa enkomo 0860002543 ayi 21 hello enhlekani Patrick ayi papa mpfukeni ekona mjani hayi a ri balona namuntlha va tshembisa me vula yini loko muku ka ha ri baloyina namuntlha a ni ndzi ni eka mhaka le siku rin'wana ku tiko ra ka hina ri borini namuntlha ndzi ni baka straight futhi ni ta ndzi sungula leyi ya ha kufumela kahle yi nga humelela Mpumalanga a hi maveriveri leyi ya ku ya kunguhata ku ya endla swilo swa tibangi ku va ku ri na maphorisa phakati a va swita ku swibamu swo tala swo ka swi nga ri nawini mantivi yaleyi i ku kahle halani botheta ni ku na ku tumbela uniform leyi kahle a ya ha hloniphiwi a va ti hloniphi va tele ku va fika leni va training va ku ta swi kota ku tirhela rixaka munhu a ku yes a fika a ta xengeka i swilo swin'wana switsongo botheta mi tiva ku va ni munhu i luze ntirho i khomiwini edirayiti 2.5 la patwini mantivisa mara ku sweswo ya hola mali yi tlula yaleyo nyana mara se i luze swilo swo tala ngopfu ha swi vona hina hi dirayivhaku la patwini botheta mara a ni swi tolerate because mi kuma ku okay movha wa swi vona ku movha leyi a yi kahle or movha yaho yi kahle movha leyi a yi kahle mara i kokeriwa la rivantini njhe ha rivantini munhu a za tisiwa rivantini i nge tsari riphikisa rivantini ri pfuriwini a swi humeleli sweswo ri borini a hi tiveni le henhla leyi a henhla hi le ka presidente a guide va dedicele leswi swa vona va kalisa ku va rhasa loko ku ri na timbizo wa a swi nge pfuni nchumu a va dyela na vayisa lavawani yes mintirho va ringeta kona mara tiphesente ta 5 vayisa lava va hi karata botseka va hi karata swinene a hi lungi la ndleleni loko va nyana switsongonyana ho toka wa famba mara swi swa serious hayi a va swi teki enhlokweni futhi la tshembisela ha ku wese botheta ku wese ka tika loko mo ya a police station botheta mo ya police station mi ta swi vona swi swa kona mani loko va khomiwe va drink and driving i tikiseriwa nga lo damunhu nemetwe bota mina khesa swinene 0860002543 un'wana hilo nhleka Collince papa na vatsonga merini wena nene ni yima na yona leya ku maphorisa va hoxa xandla ngopfu aka mhaka leyiwani ya vugevenga kumbe yi lulamisa ku maphorisa van'wana ya ngopfu kwala maphorisa van'wanyana lavo ka va nga tiyimiselangiki ku hlayisa tiko hi ndlela leyiwani ndze ni mi hlamusela mhaka leyi nga ni humelela hi 2012 ku ri loko ni heta ku kuma accident va kha va yi hijeka va fika va ri 7 loko va ku humelela hi laniwa hikuva fana na vanhu va vona makhoma va mbale ku hi hijekeni loko va hlamula va ku hina a hi roti ya hina fonelani xitici lexi tirhaka a mina ka ndhawu leyiwani okay hi swi tshika sweswo last year hi September hi kona kwala n'hweti nyana fana na leyiwani ni kha ni tshuka ni ri amabolo navusiku ivi ni fika kun'wanyana ni fika ni kuma vayisa lava va veka swipikiri laha ivi ni swi daka ni hindza police station a yi ri just 2 kilometers loko ni fika ni va byela va ku no va fana lava laha va nga yima kona a hi le ka demarcation ya hina driver i ya Collince ya va report kona loko va ha ri kono va ka hayi famba Collince ya va byela kona so vayisa lavawani hambiloko ho vulavula ku ri va hoxa xandla kumbexana a va hoxi xandla direct mara mandlele ya vona va fida swigevenga hi ndlela ya ku ri se swi va swi ri vigilant na ku tirha swigedini swa swi ku no leswi ku mina ni yiva ni ri lama kaka baje laniwani vanhu phorisa ra le Giyani ke ni khomi va fanele va ni report le a malaria and loko se va vu hayileta va hetile ku tirha laniwani leswi vulaku hi ku ya hi matirhelo ya xiphorisa va na mindzelekano va na demarcation and demarcation liyani a va fanele va yi amenda hi ndlela ya ku ri loko ri ku demarcation ya wena yi tsema a makaka baje loko ri u tirhela Giyani
aba ingetele 2 kilometers nalwa wale malaria loko ku tsama makhabati aba ingetele ku ile ro mi kuma ku ta interact-ana emindilikani amene mpfuka yo karhi ku ri va nga ku loko se if va ku no hina a nge ku pfuni famba ya pfula nandzu le Rotterdam ma yi vona loko se ifane i khandziya ya Rotterdam vugevenga swi va byerini kumbexana na mali ya kwalano ona yona kumbexana hambi petrol yena a wona wo tshika i nga pfuli nandzu mara xivutiso i ku rano amakumu ku ya humelela yini hi ku vona ka mina loko se hi ya hi kha hi ya un'wana na un'wana munhu i ta va a ri na hitman ya yena loko se va ku bela xihlangi a wa hi police station wo landza luya ku no hi leyi 2 beers mi se lo endbele n'wana fanele ya n'wi lunghisa hi ku ri i ta hala ka nga ti langutini at least i ta va i ri na justice nyana ku at least yala nga vavisanga n'wana wa mina na yena sweswi i le ku rileni ma swi vona hi ku ri na wa hina ku ya hi mina a wu tshamisekanga ni yiva njhani mbuti ya n'wina khalanga loko se hi ya court va very guilty va ku fine humesa 4,000 mara n'wina mi nga yiveriwa mbuti ya n'wina ma ha yi kumi na wa tihosi va ku loko i tekele munhu mbuti ya yena i n'wi nyika mbuti ya yena back a swi twala ku ndleka masisanyana i ya court ni mi yivele mbuti loko se hi fika le very vumbhoni bya komba ku wena xivambu i teke mbuti ya khalanga se leswi hi ku hi ku vona na nduhu hi ku hi ta ku nyika fine na caution humesa 5,000 rand i nyika mfumo phete a fambe a ya ri ma yi vona so kwalayani ka ku phela sweswi langutane tiko ra hina ni nga ni ku khari ka gazankulu loko ha ha kula a ku tsakisa ngopfu mi kuma ku ri wa vintlhanu ku ri vungengelengengele bya vitloko bya tihomu i swi vona ku na vakhalabya va na tihomu ta vona ku na yini sweswiwani karhi ya nchumu nhova ya chavisa a mi nge ngheni nhoveni ma yi vona ku na ti-connection all over around I mean ta ku teka tihomu hala sayiti ra ka no ka ni nga tshama ni tshama mara na swi ta ku na no hala sayiti ra vubambeni vumakhuva la a va ri na tihomu ne va heta lava sweswiwani mi ta kuma ku loko no a heni leyi yi kona agent leyi specializaku hi ku supply i agent ya ku ri loko hi ku ya yiva tihomu hi kuma yena a ti pakile ma swi vona yaleyo xihehla xexo phela se xikulu phela loko se mi ya fika phela sweswo hi leswi va hetelelaka va swi vitana ti-syndicate loko mi ze mi endla vugevenga bya muxaka wolowo vele ku na syndicate ku na agent ni nge suki ni ri Pitori ni ya ka K ni khandziyisa tihomu bakini ni famba i mani a nga ti organizer leni phela homu i xi xin'wana xa ku i fanele i xi lava i xi khayima i xi phundisa i xi veka ndhawu i ntirho wukulu I mean u nga ku tekela vhiki nemetweni ni kenzeni kalanga inkomo hi ta fanele hi vulavula hi yona leyi ya tihomu leyi hi vulavula hi yona i va mani lava ti xavaka n'wina kasi n'wina mi khale a va ku na leswiya swa i ku dzombela i ku ndla yini sweswiya a swa ha ri kona na munhu a rila homu mani va ta tshika vanhu va rila homu kumbe ai a ritsi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus u kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 handle ka sweswo u yi bela riqingho ka 0860002543 sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku hlangana hi kota ku twa ku timhaka tingani hi famba hi ya kwihi eka nhlekani lowu nokorako Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana muyingiseri hi loyi a ku na munhu la 0860002543 hi kota ku twa n'wangulo wa wena xivutiso lexi hi nga le ku xi vutiseni i ku xana maphorisa i swigevenga ke kumbe ku na maphorisa lava va khumbekaka ka timhaka ta vugevenga ke kambe mi ta tsundzuka ku khale ngopfu ka ku vulavuriwa hi timhaka ta tinhlayihlayi ta ku vugevenga byi ku luya un'wana wa koho a ri phorisa vugevenga byi luya un'wana wa koho a ri phorisa sweswo se swin'wana swa leswi swi nga mintlhontlho hi swona ku ve hi lembe ra 2020 holobye wa timhaka ta xiphorisa va tivisile timhaka ta leswaku ku tlula kwalomu ka 4,000 wa vanhu lava nga maphorisa va na record leyi kombaka ku leswaku va na vugevenga hi ndlela yoleyo a hi kumeni van'wani ka 0860002543 hi ndlela yoleyo ntwa muhumelerisi a ku nkhwaxu hi vo lavani va tivaka nkhwaxu hayi va ni onherile tolo va foni va ri
va ri ku tirheni ka swin'wana va hi kavanyetela moyeni a va se kombela ku khomeriwa se ni kombela mi lava van'wana ya mahlweni 0860 002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM loko hi vulavula hi kutani ha kombela ku loko i teka xiboho xa ku se i bela riqingho hi bele riqingho se u lulame ku vulavula na hina u nga hi bele riqingho wa pfula movha i pfala movha endla yini leswi a hi swona leswiya a hi tweneni ndo inhleka Hlekani Botek, mi pfukeni it's still in the war. hi pfukeni Yeah. Hii chauke wala kama lamla Botek. Akara asitwa kurena tikhopleni leti taka swinene Maphorisa. Mara leyi ndava ka kusungula ni clarify hiko na me nditirile swinene ndi Maphorisa. Yo fika la se nga ti wisela. Hele ya mindilekano. yeah Mindilekano yi endliwile leswaku yi kota ku va yi manager tindhawu ti va titsongo ti kota ku lawuleka. A swi kona leswaku loko ndzi ri eka Malamulele va ku ka xikukwana phorisa ra ka Malamulele ri twa ku sweswi ku endliwa yini va ri ku hayi a hi ndhawu ya mina u fanele a endla matshalatshala a fanele va Giyani va hatla va tsutsuma loko va le Giyani va nga kumeki u fanele a byela commander ra yena ku sweswi va tsutsumela ka xikukwana ku na problem leyi nga ku humeleleni va tsala ka xin'wana loko i occurrence book xi n'wi coveraka ku a ya nyika service se leyi nga ka yona ya ku Maphorisa kambe loko mi kha mi vulavula mi kutani papa hi leswi swi languteriwaka ku swi endleka kambe vayingiseri lava va nghena ku a ni tshembi ku vo ti vulavulela ku a hi ro sungula va swi vulavula leswaku Maphorisa wa ya ka vova ku la a hi le ka ndelikani wa yini ya swa twala swinene ngopfu ni muyingiseri wa wona ngopfu nongonoko lowani nakarhi na swi twa na mina na mihe swa ni khumba swinene ende swa ni vilerisa loko ni swi twa hi ku a swi kona xiphoriseni se eka leyi hi vulavulaka ngopfu hi yona ya ku Maphorisa vo tala va kumeka va va involved ka timhaka ta vugevenga a ndzi nge yi landzuli Botek mhaka leyi sweswiwani yi nga koho van'wana a ho kumeka va ka va endla swilo leswi hikuva va ri Maphorisa va thoriwa already va ri ka ti-activities leti matholelo ya xiphorisa ya masikwana lawa hikuva ku ya ti filela fomo u endla hinkwaswo swa ku na ku tsutsuma na yini va ku u basile swi herile hina loko hi thoriwa hi teke 2 years hinkwayo va hi lavisisa sweswi makhelana wa n'wina mi to twa va ku u le xiphoriseni a mi nge swi tivi no swi tiva ku munhu yalo u thorisiwe ku yini a nga lavisisiwangi van'wana i lava a va fanele va khomiwa va nga ku laviweni hikuva va onhe kun'wana mara hi ku matholelo laya nga koho namuntlha a ya xiswona ku thoriwa na ti-suspect leti nga ku laviweni that's why loko va nghenile a xiphoriseni ku pfuleka an opportunity ya ku va kota ku yisa amahlweni migingiriko leyi i nga va yi endla ku hava munhu Botek a nga fika ka sweswi loko se a thorile mi twa ku u kumeka a karhi a endla manyala ya ku fana na ku kumeka va teka vanhu va yisa kun'wana yi khomeni kwalano hikokwalaho ka yini mi ku hava ni kombela mi yi khomisa sweswo ni sungula ni twa ku mahungu ya wara yin'we ya ta yimise ku yini ni khomele ni tani hi amukela Rulane Mzamani hi twa ku mahungu ya wara yin'we ya ta yimise ku yini Mzamani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisiro Munghana Lonene FM ni ta bula na tatana Mphonkwini ka u nga ri khale ni ta tlanga na ti-voice notes leti mi nga ni rhumela kambe a hi hetisini mi ri ku hava hikokwalaho ka yini loko munhu Botek a ri munhu loyi a lavaka ku va phorisa i munhu loyi a lavaka leswaku a tirhela tiko ra yena ku va na kurhula loko a suka a ya ku trainiweni la trainiwaka kona famba na mbilu ya tiko kambe munhu loyi a thoriweke a ri xigevenga u kuma opportunity ya ku sweswi ni ya ku kumeni ka ku ama
ni tlhela ni kuma na nkateko wa ku va ni na ti-resources ta mfumo ku yisa amahlweni leswi i nge a ni endla swona before. Se loko munhu se a thoriwile botpec a nga lavisisiwanga i problem eka tiko, hi ku a nge tshiki lexi i nga a xi endla lexi a nga hanya hi xona nkarhi wo leha se u kota ku va a yisa mahlweni. Se mina a ni ta ku lexi lavekaka vathori va hina lava nga kona sweswi a va lavisisi ku xana a va endlisa ku yini khale ku va kuma munhu loyi a nga ringanela ku a nga va phorisa ra ku tirhela tiko, hayi ku kuma the number ya vanhu lava faneleke va ya va tirhela tiko. Sweswi ha vulavula hi ku kuna 10,000 wa vanhu lava nga ta thoriwa, swi endleka ku ya thoriwa 2,000 va ri maphorisa, 8,000 ku ri ti-problem. Hi ku a ku na leswi endliwaka sweswi ku lavisisa ku ri xana munhu loyi u ringanerile ku va phorisa na. Ntsena loko a tsutsuma a pasa un'wana na un'wana a nga endla sweswo, mara u ringanerile na, tiko ri n'wi tiva a ri munhu wa njhani na, a ro hlamarisiwa tiko vo ri twa ku magezi se va ri i phorisa na, va ku yena loyi hi n'wi tivaka a tshova mavhengele a nge se khomiwaku na. I mhaka leyi nga ku hluphini swona a South Africa. Loko ho lunghisa timhaka ta tiko ra hina hi nga jaheleli ku endla nchumu, hi famba hi leswi ingi lava va nga hi rhangela a va fambisa swona swilo swi khomeka, tiko ra hina a ri ta thola maphorisa laya ringaneleke. Swona Nemetwe papa khensa swinene 0860002543 a hi amukeleni tatana Mpho ka lava hi lava ku bula na vona la kantsongo hi twa ku va ri yini na ko vona tanihi minhlangano ya vatirhi va nghenelela njhani ka swiyimo leswi, kumbe vana va vileli ntsene vona va ri na swirho swi helela kwalano ke, hi ku i xiyimo xo ka xi nga tsakisi lexi ngopfungopfu loko kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tinhlayohlayo ta vanhu lava va khumbekaka ka vugevenga ti le henhla swinene, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka lava hi nga tshembela ka voku hi vo va nga ta va kha va hi hlayisa, kumbe hi vo va nga ta va kha va vona ku hi hlayisekile hi ndlela yoleyo. I mhaka leyi lavaka ku va hi landzelela ka nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka ka nhlangano wa vatirhi lowu wu na kayakayisaka masiku hinkwawo loko ni fanele ni wu vitana tatana Mpho ka hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi nkarhi lowu nga teki mbilu hi kota ku twa ku va ri yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka totolete, hi ku leswiwani i mhaka leyi hi faneleke hi tekela nhlokweni hina tani hi vaaki, hi ku hi le ku hluphekisiweni. Lexin'wana xi nga le ku hi hluphekiseni i timhaka ta leswaku a hi tivi ku phorisa ra mampela hi rihi, ro ka ri nga ri ra mampela hi rihi, hi swi tivisa ku yini ku leri hi ro ra mampela leri a hi ro ra mampela. Kumbexani hi ta hetelela loko hi heta nongonoko lowu namuntlha hi va hi swi tivile ku leriwani phorisa i phorisa ra mampela, leriwani a hi ra mampela. Ku na swihehlohehlo swo tala leswi ku vulavuriwaka hi swona swi fambelanaka na timhaka ta xiphorisa kumbe na maphorisa hi ndlela yaleyo. I mhaka leyi lava ku bula na yona kenta na tatana Mpho lava va sungulaka ka nhlangano wa xiphorisa wa vatirhi va maphorisa va tivitana Independent Policing Union of South Africa. Se hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona va hi byela kahle xiyimo loko xi titani hi fike njhani laha, kambe sweswo endzhaku ka leswi. Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Ntirho matsanani kusuka ka nhlangano lowu wa xiphorisa kumbe wa vatirhi va xiphorisa Independent Policing Union of South Africa i tatana Mpho Kunika inhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM. Inhlekani khalanga na vayingiseri. Swi chavisa ngopfu loko vanhu lava va fanele ku va hi sirhelela tatana Kunika ya kuma ku na vo va khumbeka ka milandzu yo hambanahambana, ku dlaya, ku pfinya, ku tlhakisa, sweswo endzhaku ka loko holobye va tivisile ku tlula kolomo ya ka 7,000 ya va maphorisa va khumbekile ka milandzu ya mixaka lowu. Swi vula yini leswi ka n'we tanihi nhlangano wa vatirhi? Muhaxi i xiyimo xo chavisa swinene, i xiyimo lexi karhataka swinene lexi ta hi endzhaku ka loko kotara yo sungula leyi vekiweke exikarhi ka phambeni ka vaakatiko yi kombisa leswaku vugevenga tikweni ra hina byi le henhla swinene. Kambe hi fanele hi tlhela hi tirhisa nkarhi wolowo ku kombeta leswaku
minister loko a nyikana hi ti-report to fana letiwani i fanele a tlha pfumelela National Commission of Maphorisa ku a drilla na ku hlamusela vaakatiko ku swi vula yini leswi ni mi twile ku mi sungula mi ku hi suka kwihi ya kwihi hi tinhlayo letiwani hina hi na problem yikulukumba ngopfu hi tinhlayo letiwani xo sungula i ku 10% ya vanhu lava va khumbekaka aka vugevenga lebyi maphorisa lawa va ri se vachuchisi va kume va ri na milandzu kambe 90% ya vona a hi swi tivi ku humelelani vo hundza ntsena va ku swin'wana swa yin'wana ya milandzu ya ha ri ku lavisisiweni ni vona swi dyoheke ngopfu hi pusa a hi tsakeli nakambe a hi nyikeni vaakatiko xiyimo lexi faneleke ku ve hi fika njhani la ka ku munhu loyi hi n'wi tholaka ku a hi sirhelela a va yena a khumbeka ka vugevenga ko va ku nga ri na vulavisisi bya kenta ku endleka yini a ku na occupation amisaveni hinkwayo leyi yi fanaka na occupation ya xiphorisa leyi ntirho wa yona ntsena i ku tisa un'wana ku vava loko mi tsandzekile ku tirhisa swilo leswi nga kona swi nga fanela i maphorisa ntsena va endlaka sweswo na ku dlaya kwale nawini swi endliwa hi maphorisa kambe ku fanele ku va na swipimapimelo leswi vekiwaka ku endla leswaku swilo leswi nga humeleli ntsena ku nga vi na mbuyelo wo karhi aka vanhu lava endlaka swona a hi vulavuleni hi maphorisa lava endlaka milandzu leyi va ri ntirhweni leswi hi swi vitanaka ku carrying out of lawful instructions loko ku ri na vugevenga byi humelelaka a hi ngo vaakatiko va le va ka leswa ti-protest action tsundzukani case ya Ntumba hi nkarhi wa street masport Ntumba maphorisa lava hinkwavo lava khumbekaka a ku dlayeni ka Ntumba without an intention case ya liya vona liya yes va kumeke va nga ri na milandzu hinkwavo ka vona kambe sweswiwani tinhlayanhlayo ta maphorisa ti fanaka na maendlelo ya swilo a fanaka na yona lawaya i tinhlayo leti namuntlha hi ti hlayaka aka 7,000 so a swi laveka ngopfu ku hina maphorisa hi kota ku drilla down these 7,000 swi vula yini hi 7,000 a hi swi endlanga so hina va ka hi pusa hi la ta share na vaakatiko ku na milandzu leyi endliwaka maphorisa va ri ntirhweni milandzu yaleyo i standing order xi ri a wu forfeit mi ta ni pfuna khalanga kun'wanyana ni endlela ku hi ta ku heta leswi va ri you will not forfeit state protection a wu nge forfeit state protection loko ku act within the ambit of the law lero loko se mi endle leswi va nga ta mi endla swona vakulukumba veku va lava public order policy va na tikhamera va langutisa in'wana endla ku fulufile na loko a kha byela ku a nga endli swo karhi a nga twisisi loko vo ka va nga endli swo karhi ku ta va na swo karhi ivi ku ya ku dlayiwa munhu a xikarhi ka sweswo that is called justifiable homicide so i mani a teka vutihlamuleri ka sweswo i vurhangeri bya xiphorisa a hi phorisa leri ri nga byeriwa ku teka xibamu bulisela munhu luya so namuntlha loko phorisa ri kumeka ri bele munhu muhaxi a ri ntirhweni maphorisa straight a court a jele whereas IPD fanele yi lavisisa vuxokoxoko hinkwabyo yi teka docket yi yisa ka DPP Director of Public Prosecutions a langutisisa yena ku swi fanerile yini ku phorisa ri khomuriwa milandzu loyi hi ti-facts leti va nga na tona before vona ku ve loko mi vula tani phela swi vula ku hi marito man'wana mi vula ku loko hi ku maphorisa va na milandzu leyi mi vula ku milandzu leyiwani hi leyi ya le ntirhweni kumbe milandzu leyi hi leyi va nga hehliwa hi yoho hikokwalaho ka ku va ri vanhu loko ku ri na milandzu leyi va hehliweke hi yona hikuva va ri vanhu yi olove ku tlula milandzu leyi decision ya management yi fanele ku endliwa hi yona mone mi nikita example sweswi hina hi na mbilelo hi vilela ku 683 leyi yi vulavulaka yona ku se va khomiwile va kumeka va ri na milandzu va ya khoto va kumeka va ri na milandzu hi ehleketelela leswaku ku nga va ku ri maphorisa lava endleke milandzu ya vona va nga ri mitirhweni kambe 10% yaleyo ya 7,000 kambe 90% leyi nga vulavulaka hi yona i milandzu leyi endliwaka hi maphorisa va ri mitirhweni se vurhangeri bya xiphorisa byi phutsa mavoko byi makulu a byi la ta hlamusela mhaka yaleyo so un'wana munhu i fanele a hlamusela mhaka leyi kambe ku hlamusela hi swona kambe ku nge vi ntiyiso ku loko ku kha ku hlamuserisiwa xisweswo swi vheta swi susa
vonelo leri nga koho ra ku van'wani va maphorisa va talele hi vugevenga ngopfungopfu loko a ku langutiwa timhaka teto to a ni tshembi ku na tirhelo rin'wana leri xiphorisa ri nga vulaka ku hayi a ku ri timhaka ta ntirho ku za va pfinya a ku ri timhaka ta ntirho ku ze va tlhakisa. Muhaxi ku na ntirho lowuwani wu ni khombo ri kulukumba ngopfu. Vaakatiko na vona a va tshamanga phela hi tirha na swigevenga la a hi vaakatiko hinkwavo va nga basi a hi vaakatiko hinkwavo timbilu ta vo ti sasekeke ku na van'wani va nga na miehleketo yo biha lero loko mi fika mi ya emutini wa vona mi kumya khomeni ka nuna wa yena mi kha mi busy mi kha mi teka na nuna wa yena mi n'wi faka vheneni kumbe swi endlisa kwini mi twa mundzuku a vuya ku va ni khomela va khome halawa swi endlise leswiwani ku na swilo swo tala swi humelelaka leswi vaakatiko vo tala va nga swi voniki hi matihlo ya vona vaakatiko va hina hi le nyimpini la Muhaxi hi le nyimpini hi kulukumba swinene ngopfu ende hi fanele hi pfunana hi yona loko maphorisa va le makhado lava nga dlaya vanhu va 18 loko mo byeriwa sweswi n'wina tanihi vayingiseri mi ku va ku maphorisa lava nga dlaya vanhu lava 18 na vona i swigevenga ku va dlele vanhu miehleketo ya hina yi ta va njhani matwisisi hi ku aka swilo leswi hinkwaswo swi humelelaka la hi fanele swi balansa masi hi nga swi tiki ntsena swi endla so mara a hi ntirho wa mina na n'wina i ntirho wa vufambisi bya xiphorisa ku va tshama va ku phela na mali a hi vulavuleni ku 90% liya malembe lawa ntlhanu a hundzeke maphorisa va hakela 82 billion rand aka ti-litigation loko va hakela litigation ti-state attorneys a va endli leswi hi swi vitanaka ku remedial action va kombela vufambisi bya xiphorisa ku a hi veni na mafambiselo o antswa la nga ta endla ku hi kota ku hlayisa timali hi ku sweswiwani vanhu after loko se ku endleke timhaka letiwani vanhu va le ku claimeni ka timali a hi swi koti no defenda hi le ku hakeleni hi mhaka ku a va ri ntirhweni se vufambiselo bya hina byona byi fanele byi basa mhaka so management na yona a yi teki vutihlamuleri ka leswi leswi se tanihi ipusa mi languta ku endla yini ku ya mahlweni ku tiyisisa na ku vona leswaku vufambisi bya xiphorisa kusuka kwele ka holobye na mukomishinara wa rixaka va byara vutihlamuleri va nghenelela hi ku ni vona na sweswi mahungu ya kha ya vika ku holobye veri vuxaka xikarhi ka maphorisa na miganga kumbe vaaki byi le ku antsweni swinene mi lava ku endla yini ku ya mahlweni n'wena tanihi ipusa hi le ku tirhisaneni swinene na community ya maphorisa misaveni hinkwayo sweswiwani hi le ku vulavuriseni na maphorisa le Britain Central London Metropolis leyi nga na maphorisa ringana 36,000 yi le khomiseni ri kulukumba ngopfu vhiki ro resi ku dlayiwe munhu wa ntima hi xibamu hi mistake maphorisa lava va dlayeke se va chuchisiwa maphorisa lava khomeke swibamu va le inani va le Central London va teke swibamu swa vona hinkwaswo va swi tlherisela ka vufambisi mi nge ni beli kumbe ku ni panisela swilo leswi ngo mi nge te mi swi tirhisa ku hlayisa vutomi bya van'wana na vutomi bya hina teka ni swibamu swa n'wina so hi le ku langutiseni ku mhaka leyi ya fambisa ku yini hi ku laha kaya laha a hi lava ku vona ku IPD a yi vi independent a ni va ri Independent Police Investigative Directorate a yi vi independent yi lavisisa ku nga ri na ku nghenelela ku za ku doketerisiwa ka DPP ivi Director of Public Prosecutions a endla yini a chuchisa loko a nga fanele ku a chuchisa kona a nga chuchisi hi swo swi endla ku na maphorisa va dlayiwa ku va chava ni tirhisa swibamu va xava ku ya dlele hi ntirho lowu va nga wu fungela va tlhela va nyikiwa swibamu ku famba va ya swi tirhisa ku sirhelela tiko vaakatiko ni timpahla ta vona a hetiseleni miyingiserilo i ri khalanga va vutiseni ku sweswi ni nga kona laha mina maphorisa hi vala va le ku kolekeni ka mali a next door ku xavisiwa byala ku ri ha license Muhaxi vonani hi wo ntirho wa hina na maphorisa na vaakatiko walowo hi wo ntirho walowu lavekaka ku a hi nge byi heti vugevenga tikweni leri loko hi nga tirhisani na byi byitsongo byi nga kona xiphoriseni ku vunyingi bya maphorisa va tirha kahle va lava va vona ku a va teki tifoto teto va nyika vurhangeri bya xiphorisa va kota ku tsariwa endzhaku hina ntirho wa hina hi tanihi union mkhalanga ku hi endla sure leswaku nawu lowu tirhisiwaka ku lavisisa swilo leswi
wa landzeleriwa na ku maphorisa va kumeka va hlayisekile aka process yeleyo. tatana Mphonkweni ka khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta Ni khensa swinene Khalani. inkomo tatana Mphonkweni ka valava hi bulaka na vona mingiseri ka Munghana Lona FM na ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM ni hundzila loko se ni vuya na tatana Steven Mavonda kambe sweswo andaka leswi Ihlikani lowunene muhaxi na muhumelerisi wa nongonoko wa hina wa xirhanda wa Afrika. Hayi sweswo i ntiyiso sweswo i mhaka kulu loko mo langutisa kwalomu ku hehliwaka ku xavisiwa swidzidziharisi mi ta kuma maphorisa kha maya mara kha ma nga khomi munhu hi ko kombisa ku ri van'wani va maphorisa a va le ku tirheni ka ntirho wa vona hi ku hetiseka mara yin'wana leyi a languta na yona kahle leyi ya ku yo chavisa yi nga humelela hala ka mavamba leyi ya ku xingatani xa xi nga pfinyiwa tlhela xi dlayiwa xi cukumetiwa xi kumeka xi nga mbalanga i swin'wana swa ku tindhawu letiya kahle ku hungasiwa ka tona kahle a ni kombela ku swin'wana vanhu lava tanana va ngayi vanhwanyana lava tanana va ngayi lava yaku va hungasa kona rixa va ta khandziya swo famba kha ku vonakala hikuva van'wani va lava ku endla va hayika hi vo karhi munhu vo chuha swi va swi nga hlayisekanga ka ha ku munhu ta ku lefita a ya ku tshika ntsena swi fanele swiya loko mi nga twanani hi marito inkomo kambe ni na ku pfumela ko va swihehlo sweswo a ni n'wami na vumbhoni ku swi vange yini handle ka loko ku ri ku mina vumbhoni loko ku ri ku mina vumbhoni hi byeleni ku byelisa ku yini kambe sweswi a hi amukeleni mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani tatana Stephen Mavonda vangeri va lava ku tlhelela ka mapfhumba ya a yi pfuki Gaza kambe a yi ku yini a yi ku khindlimuka a yi ku yini va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo kambe a hi sunguleni laha mhlava enhleka enhlekani Khalanga na vayingiseri ka Afrika Wa Vulavula a hi sunguriseni laha van'wani va ri a Giyani ku ve na timpfula to ta matimba tolo kun'wana ku nga fambeki mi tiva yini tanihi masipala Khalanga la ni nga tshama ko a hi se kuma swiviko swa ximfumo swa ku onhakini kwihi ku endleke yini mara loko nampundzu munhu a karhi a famba kwala ka xin'wana xa swikolo ni vone swivhengani swi fambile ni sungula ku pfuleka mahlo kambe swi nga endleka ku ve na ku onhakeriwa tindhawini tin'wana ka tikhona leti hina a hi humaka ka toho a ni nga se vona nchumu Khalanga mara ni swi twini ku hayi se xiyimo xi njhani ya ha ri kunene na sweswi ya ha ri kunene na sweswi mara yi na leswa swa kahle swa ku munhu a nga humi ndlwini swa ku munhu a nga humi ndlwini ene a wu swi tivi ku yi taxa ku nga yingexi mi ri tanihi masipala mi teke xiboho xa ku languta ku xana loko hi ka hi tlangela n'hweti leyi ya ndzhaka leyi mi ta endlisa ku yini ku ya mahlweni na ku vona ku tanihi masipala mi kota ku tiyimela hi migingiriko yo hambanahambana leyi mi yi endlaka ni pfuneni mi kunguhata ku endla yini tanihi masipala inkomu Khalanga la mi nga kombisa hi koho khale a ku ri na leswi a va ku khindlimuka Gaza vanhu va ka hina a va kota ku tinyanyula na ku tinyungubyisa hi mfuwo na ndhavuko wa vona hi nkarhi wolowo so hi swi vonile ku nkarhi wo leha Giyani ku tshama ku titimerile ku nga ri na nchumu handle ka sweswi hi nga ta swi endla nyana hi ku hi Art and Culture Festival swi helela kwalaho ivi hi ya tlhe swi lemuka ku kahle matimba ya hina ya economy ya hina la kaya ya koho aka swa vupfhumba mara ngopfungopfu vupfhumba lebyi byi fambelanaka na mfuwo na ndhavuko wa hina iyo mhaka tanihi masungulo mundzuku leri xaka ra ti 28 Khalanga hi langutele ku va na leswi hi nge i tour ka ti-tourism attraction sites kumbexani ka tindhawu leti ti nga ta swa vupfhumba hi karhi hi langute byona ngopfu vupfhumba lebyi byi fambisanaka swin'we na mfuwo na ndhavuko se loko munhu a langute ka Giyani mi vula yini mi vula Giyani tanihi doroba kumbe Giyani mi vula masipala hi vula Giyani tanihi masipala hi ku angarhela hi ta va hi karhi hi famba tindhawini to fana na va Baleni hi ya hi ti langutela a kusuhani na ku leswi nga ta hi pfuna ku languta ku
loko hi karhi hi yisa mahlweni pfhumba leri hi fanele hi antswisa kwihi hi ta ya baleni mindzuku leri rixaka hi famba nakambe ya tindhawini ta ku fana andhawini ya le ka Hlomela hi ta fika koho hi yimanyana ku va na hi hlalela mincino ya swa ndhavuko na mambalelo ya swa ndhavuko kwale swintsongo nyana ivi hi hundza hi ya aka Mahlati ku na Mahlati cultural village leyi na yona hi nga ta fika hi langutisa ku la ku vona nakambe ku hi swihi leswi hi nga swi antswisaka hi ta tlhela hi suka kona hi vuya haleni ka Thomo ku na tindhawu leti a ta va ti tiveka kutani va Tingwazi a hi ti xavisi ku ringana tindhawu letiwani khalanga hi swi lemukile a hi ti xavisi ku ringana hi laha ni nga kombisa hi laha matimba ya hina loko hi lava ku ta pfuxa ikhonomi ya hina ya Giyani hi tlhelo ra swa vupfhumba matimba ya hina nga koho so hi ta famba tindhawu to fana na teto hi ta tlhela hi vuya na haleni Giyani ku na hala va church view ku na lava va endlaku swa vuhlalu kumbe va lukalukaku va tirhisa vuhlalu hi ta nghena na koho hi famba hi ya na le ka va Makoxa ka va ndhawu leyi tivekaku hi homu miceka ka rhungiwa ku ndliwa yini swilo swa hina swa ndhavuko hi ta tlhela hi hundza hi famba hi ya hala ka va Mapuve exikarhi ka tin'wanyana tindhawu ku na lava endlaku kona swa vuvumbi ene swi endliwa kahle swi saseka hi swi va swa xiyimo xa le henhla hinkwaswo leswi hi ta va hi ri karhi hi swi endla swin'we na lava va nga ka industry leyiwa hikwala kaya industry leyi ya tourism hi ri karhi hi famba swin'we na vona hi ku heteleleni hi laha ku languta ku pfhumba leriwani hi nga ri yisa njhani emahlweni na swona hi ta pfuneta njhani tindhawu letiwani ku va ti xaviseka ti tlhela ti attracta va vupfhumba kusuka ehandle. Ni lava ku vutisa swivutiso swimbirhi laha ni twa mi kha mi ku hi i va mani hi lava na ku xa vumbirhi lexi ni tsakisaka ku miri mi ya ka Hlomela loko mi ya ka Hlomela swi vula ku mi ta endla hi le ka Khakhala Gawula mi ya na le ka Mahlati mi ta ri vona na patu leriya kumbexana swi ta vula ku na swona mi ta mi swi twisisa ku ri progress ya royi kumbe ku ya mahlweni ka roho ku fika kwihi a hi pfunaneni kwalano hi i va mani hi khalanga hi vulavula hi masipala xikan'we na association leyi nga ku association leyi fambisaka swa vupfhumba la kaya la a Giyani kumbe Agrika Giyani ku angarhela hi lava hi vulavulaka hi vona inaka swa mapatu hi swin'wanyana leswi endlaku vupfhumba bya hina byi nga swi koti ku koka mahlo kumbe rinoko vanhu lava va tsakelaka ku famba va fika hi swin'wana leswi swi nga ta hi pfuneta loko hi ku ha famba ni kombise hi le baleni a hi yini na siku leriya ra Mayoral Imbizo xilo lexikulukumba lexi xi na koho a xi karhata a baleni xin'wanyana a ku ri patu leri ri kotaka ku famba ri ya le loko hi yini hi ya swi vona ku patu leri a ri laha ku antswisiwa se a ri tiva patu leri ra ka Khakhala ku ya fika ka Hlomela a ri tirheki loko ku nghena element leyi ya swa vupfhumba hi rin'wanyana leri ri fanelaka ku tikuma ri karhi ri tirheka na mapatu hinkwawo tindhawu teti hi nga ta fambetela kona hi ta va hi langute na sweswo ku hi ta kota ku vulavurisana na valava va fanele ku va hi lungisela mapatu loko ku ri ku a hi na vini ku hi le ku dlayeni ka ikhonomi ya tiko ku sungula kwala Giyani na ikhonomi ya tiko hi ku angarhela hi ku ti-percentage to karhi ti ta va ti ri karhi ti contributa ka nkwama wa le xikarhi khala a hi hetseleni Mhlabe ka gondo rero mi famba ku hi roho vaaki va ta hetelela va swi voni kunene kumbe va ndlisa ku yini vona loko va lava ku landzelela a va landzeleli ku ta va na lava nga ta hlangana ku twanana ku vulavuriwa ku ndleka yini khalanga leyiwa hi ku ha yi sungula ya masiku mambirhi ntsena siku ra mundzuku hi teka ntsena lava va nga ti-stakeholders leti ti nga key ti nga xiphemu xa ku kunguhata hi ta va ntsena mundzuku hi targete vona va lava association
lava va ivete portfolio timbirhi hala ka masipala leyi ya arts and culture ku katsa na leyi ya planning ta va hi targete vo ku katsa na executive ya le ka masipala loko hi vuya le hi ra vuntlhanu ta ya hlangana ku va na leswi hi nga ta swi vitana i gala dinner banquet sort of laha ku nga ta tshamiwa ku va na program laha ku nga ta vulavuriwa hi karhi hi langutela leswi hi nga swi vona na ku vona ku ya emahlweni hi swihi leswi hi faneleke hi swi endlisa xiswona so ya ha pfaleriwini nyana yi langute vanhu lava va nga ta tlanga role leyi loko se hi ta yi pfulela vanhu hinkwavo yi nga ta va yi upfini ni mi twini Mhlava hi khenseli swinene ku dya ku engeta hlayiseka ku khensa hina khalanga inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM Kabula ku na ku vulavula ka timhaka ta vaxangoni le ka Miyexe a block 1 na tindhawu teta kwala ya matlhelela maya swi vula ku i ntirhisano lowu fanele ku va koho wa masipala lowu wa Greater Giyani wu tirhisana na masipala wa Collince Chabane gondo leriya kusukusela a Giyani ku iveri in'walungu vuxa bya doroba ra Giyani ku fambisa sweswiya mi ya fika le aka Miyexe ku na maendlelo ya ku nga hetelela ku vuyerisa ndhawu liya na vaaki va koho ku ya mahlweni se tshamani mi ri endleve tanihi vaaki mi vona ku mi yisa ku yini mahlweni kambe sweswi i minete ku bela awara yan'we rhulani mizamane mahungu ya awara yan'we hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus Ente mingisero Munghana Lonene FM yi kuma thwi eka SABC Plus ku kota ku va u twa ku hi ku khomeleni ku veka swondzo sweswe swa 89.4 ku fikela ka 103.2 MHz FM hambi ku ri ka DSTV channel 810 sweswo hinkwaswo swi endla leswaku i kota ku va i famba na hina hi kwihi kumbe kwihi kwalaho u nga va ku u ri koho loko ha vulavula hi ku famba na hina kwihi kumbe kwihi laha wa ku ri koho ni khome meyara wa masipala wa Collince Chabane councillor Shadrack Gezani Maluleke SG lava hi bulaka na vona kusuka le aka Maxawu a Thenga loko mi ri kwala ka Maxawu Thenga mi languta la vuxini a ku ri na swikwenga khale kwalano swikwenga sweswo leswi loko mi suka kona mi nghena purasini lani nga kulela koho a hi twenini ku a va byela yini le aka Maxawu Thenga meyara SG Maluleke kusuka ka masipala wa Collince Chabane hi ndlela yeleyo meyara nhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene ntekani mahaxi ni le ka vayingiseri va n'wehe namuntlha mele aka nhlengeletano ya liya mi endlaku ya ku burisana na vaaki namuntlha mi te mele aka Maxawu Thenga i ncini xi nga endla leswaku mi vona swi ri na nkoka ku va mi hlangana na vaaki lava inkomo mahaxi mi ta lemuka leswaku area leyiwani ya le ka Maxawu etindhawu leti ti welaka hansi ka area ya le Vuwani laha loko masipala lowuwani wa Collince Chabane wu sungula hi 2016 ku ri na lava a va nga tsakeli ku va xiphemu xa masipala wa hina wa Collince Chabane kambe hi ku famba ka nkarhi va ya swi amukela hi sungula ku va hi tirhisana na vona i xin'wana leswi swi nga hi khutaza ku va hi tsinela haleni namuntlha ku va hi ta burisana na vuhosi hi burisana na vaakatiko hi timhaka leti fambelanaka na swa vukorhokeri se loko mi ka mi a ni tivi ku ri lo tsema riqingho leri ma ha ri kona meya na ha ri kona mahaxi okay ni dlile kwalaho loko mi ku mi burisana na vaaki hi timhaka ta vukorhokeri loko mi fikile va ri yini vaaki mo ni komba leswaku vaaki kun'we na vo Thobela vo Maxawu va hi amukeli kahle swinene ngopfu se va tlhela va hi komba leswi swi va tsakisaka hi masipala wa Collince Chabane va tlhela va komba leswaku ku na leswi va langutelaka leswaku hi va pfuna hi swona tanihi masipala kambe vunyingi bya swilo leswi va swi boxeke namuntlha haleni aka xivijo lexi a hi ri na xona leswi swi khumbanaka na tindhawu to hambanahambana ku nga va ku ri ndawulo ya dyondzo ku nga va ku ri ndawulo ya rihanyo ku nga va ku ri district municipality ku nga timhaka ta swa mati kambe hi leswi hi tiyimiseleke tanihi masipala ku hi ta ya compile report
hi yisa aka xiyenge xin'wana na xin'wana xa leswi xi khumbanaka na timhaka leti ti nga khumbiwa hi vaakatiko. loko mi kha mi languta tinhlengeletano leti ta mi pfuna tanihi masipala ku fikisa vukorhokeri ka vaaki? Ti hi pfuna swinene hi ku hi ya kwala vaaki va tshamaka kona, hi kota ku va hi ti vonela hi ya hina mahlo leswi va hlanganaka na swona on day to day basis, laha hi kumaka ku loko ku ri ho ya amahlweni a swi koteka ku vhiki rin'wana na rin'wana kumbe n'hweti yin'wana na yin'wana a hi va na tinhlengeletano letiwani, a swi ta hi pfuna ku va hi tshinela akusuhi na vaakatiko na vona va ti tshineta kusuhi na hina, hi tikuma hi karhi hi va akusuhi na kusuhi hi mukhuva wolowo. Mi nga ku yini ka vaaki hi nkoka wa ku taka tinhlengeletano leti? Loko ni ka ni bula na Mathe a ka kombisa timhaka ta ku vanhu va tile hambileswi maxele ya tshikelelaka swinene, nkoka wa vanhu va tikuva va ri ka tinhlengeletano ta muxaka lowuwani mi nga tsundzuxa yini ka vona? Swa nkoka swinene leswaku vaakatiko va va xiphemu xa tinhlengeletano to fana na letiwani, hikuva ku na swo tala leswi hi va tsundzuxaka swona, tiripoto, na ku va na vona va kuma nkarhi wa ku va hi tsundzuxa leswi va vonaku hi fanele hi swi endlisa swona aka timhaka ta vukorhokeri. Hikuva loko vo tshama va ri le ekule a hi nge koti ku va ni loko hi antswisa eka matirhelo ya hina tanihi masipala na mfumo hi ku angarhela. A hi hetiseni hi leyi meyara, mina ni tiva ku loko n'wina vaaki va rila mi hatlisa mi ku milenge mimbirhi mi ya va pfuna. Ku na vaaki va nge le ku rileni amandela ve ri leyi ku nge ve nge tanana pulani ka njhakanjhaka va ri ku fike ku sunguriwa project ya reticulation leya ku nghenisiwa mati, tiphayiphi ta mati, se switarata swa vona se swi onhakile hi mhaka ku celaceriwa loko ya ku nga va koho va le ku bodlomeleni, a va ha koti ku famba, sweswi timpfula ti nge le ku neni va chowile, vutomi bya vo bya kavanyeteka. Mi nga ku yini eka ntirho walowo ni mi rhuba kona meya? Hayi, hina hi vanhu vo hatlisa, mo ni komba ku hi ta ringeta ku va hi lavisisa namuntlha ri nge se pela. Hi na ku tshemba ku project leyi va vulavulaka hi yona i project leyi fambisiwaka hi Vhembe District Municipality ehansi ka masipala wa Collince Chabane. Hi ta swi lavisisa ku humelela yini endzhaku hi khumbana na va Vhembe District Municipality ku va kota ku va va hatla va vona leswaku xiphiqo lexiwani xa lulamisiwa. Mayara khetseli swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina, vana na siku lerinene, yanani mahlweni mi bula na vaaki mi kota ku yisa mahlweni vukorhokeri hi ndlela yaleyo. Khetseli nkarhi wa n'wina. U khensa inkomo vala va hi bula na vona i meyara wa masipala wa Collince Chabane. Mi swi twilani n'wina va le Mandela, ve ri va ta nghena ka yoho mhaka yaleyo ra ha ri namuntlha. Se n'we mi tiva ku mukhanselara wa ndhawu yeleyo vhetani mi ni byela ku i mani ni la ku n'wi lava ku hi ta kota ku swi tiva ku himpela yi le ku fambeni njhani mhaka yaleyo ya n'we vo tala va n'we mi tshama kwalano mina yona nomboro ya mehe ni rhumeleni nambara ya mukhanselara wa ndhawu yeleyo, hi kota ku vona ku yi sariwa ndhaku mhaka leyiwani ku ndlela ku lava nga onha switarata va kota ku swi lulamisa hi ndlela yoleyo. Nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM, makomba ndlela wo yi khome timhaka ka hi le ka 0860002543 taka leswi sweswo vintsero Munghana Lonene FM. Un'wana kha ni vutisa ku ni ku tivela ku ndhawu mina ku na laha ni nga ku tiveki loko ni kha ni hlamusela timhaka leti ta le ka Maxawu halaya ku na tindhawu tin'wana a mi tsundzuki na khale kwala ka Munghana Lonene famba hi tlangela xihondzo xin'wana ku give chandani tindhawu tetiya ka Maxawu mu huma hi patu loko mi suka la ka diesel mi famba hi patu ra xikontiri mi rhela xikarhi leswiya hi ndlela yaleyo. Kambe mi tweni mi tsero me 0860002543 mina tona timhaka a ti heli timhaka ta tiko leri na mbona a na ku hlamula ku ti yo hela na timhaka ta tiko leri a ti heli loko ha rindzele mi humelerisi na n'we mi vulavula kwale twana laha. Rixile khalanga njhani Bootpath? Mina ni hlangane na probleme a Middleburg, ni hlangana na maphorisa ma swighevenga. Phorisa leri ni ze ni lavisisa ni ya swi kuma a station loko ni ta va ni foni ni kombela registration number ku na vhene ya registration number ya so na so. Va tekini swigubu swo ringana 12 swa ti-hydraulic leti ni nga ti tivi ku ti yi kwihi. Mi yisa loyi ve ri i nyawo we le
a Middelburg police station Middelburg police station na sweswi na yimele ku pfuniwa kusuka ka van'wani va xiphorisa xa le Middelburg a ni kumi ku pfuniwa swigubu swi fambisi sweswo ene xigubu xin'we xa hydraulic oil liya it's 1000 so swi vula ku va teki 12000 a va ri vanharhu vanhu lava Rashile Botpet a ni nge ti vuli vito ni xikala vito but ku lora ntiso maphorisa va tlanga xiavi ka vugevenga bya la tikweni mina ni tshama koho ni tshama eMidlands zone 6 Toba street ku na sesi n'wana xisa ti-drugs maphorisa everyday va ya kona la maybe va fika va koleka mali ya ku ba mati va jika va famba ivi vanhu va yi 3 endhawini ya yi 1 like mutla xitarata xa yi 1 xitarata xa vu 2 xitarata xa vu 3 like nyana this vicinity nyana xitarata nyana xexo xi surround hi va ti-drug dealer mara mtama maphorisa everyday mari kwalani loko ku ri vanhu vembela va va khoma kumbe va endla show ku ri xilo xa stop ni show ku na vanhu lava va ku xaveni va nga ta va ku xaveni se maphorisa vugevenga phakati va na byona Botpet na muhumelerisi kumbe n'we mi nga se nghena mingisiro mina ya mi nga se nghena n'we ya vava le loko Captain K Makhuvela va ha ri a Gauteng a ni vhini va fonela sweswi tsani swi tivi sweswi ni ya fonela mani hi kota ku landzelerisa mhaka leyi ye le Dube Street Midlands kambe swi ri tani a hi tweneni loyi i nhlekani Kezani Botpet mi pfukeli papa na vatumi ngobona hayi na valava mi rini n'we 60% ya xiphorisa xa hina va na kungulwana kumbe swo swigevenga swo chavisa la 60% mi yi kuma kwihi boti wa mina mi nga vulavuli ti-percent ta hlupha mi xave mi hlayele va mani kwihi 60% kwihi i ku hi xitalo lava kona hi lava pfuna hi kuma ku vanhu lava nga rhangela vugevenga ku va ku ri vona va xiphorisa nga mi ka xikombiso na hi un'wana mfumo u nyika leswiya swo ku va na admission of guilt loko moholo va na munhu loko ku humesiwa mali va nga admission of guilt se na vona va lava tirhelaka government loko va fika ka n'wina mi endle nandzu kumbe va wu languta u ri xinandzwana va swi kota ku mu humesisa mali yo karhi mi gina mu huma ka swona na loko mo languta na hi nga la matikoxikaya loko mo languta na vayisela vo ta va huma Ethiopia van'wana va kona va endle xipaza a va na maphepha vayisana va loko va fika ka vona ti-airtime ti-cold ring timali to dya va tikuma mahala kwalaha va ku nghena va teka hikuva va swi tiva ku loyi a nga na pfumelo ra ku va la tikweni loko hi fika la ka yena u ta chuha swo karhi u ta hi nyika so a ta siwani ku tiphesente le henhla ngopfu ta xiphorisa so ri ku vulavula hi tiphesente leti na mara loko se hi va hi langutile maendlelo ma kona swi na swi hi fikisa kwalaha ka ku hi langutisa nga ku hi 60% ya pfumela ku va tani mavoko a hi vangani ku nga vulaka ku va kha va tirha swilo leswi swi nga basi na loko mo ya ku hala vo joni mi langutisa ku hala vo Hillbrow Street na yini hikwako ma swi vo ku na vanhu lava nga jeka ti-flat va kha va swi tiva vo va xitorisa ku vanhu lavava i vanhu lava va nga ri ku nawini mara hikuva va nyika swo karhi va gina va nga vi na mhaka na vona hikuva mi kuma ku siku rin'wana va tlhela va vuya va tlhela va hlasela vona va va dlaya na ku va endla hi mhaka va kha va swi tiva ku loko dye mali ya mina loyi wa yena mtlhafana a lata ni khoma emetweni inkom 0860002543 un'wana mingiseri lo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xile minjhani khalanga epfukeli papa minjhani epfukile hayi khensa ya ko va ku a ni leswi swa maphorisa hina lama hi ma rhandzaka va fika kun'wana va hi yisa hansi hi ve hi luza ku themba ka vona na ku kombiwa hi xibamu sweswiwani ni la ku hijakiwa la khoneni ya la Moki Street loko mi nghena kwala Orlando loko mi ya la Orlando Stadium ku na police station la so kesi xi helele moyeni vanhu lava va ri maphorisa mambirhi a va ri vona va nga khoma case leyi dokete xi nyamalarile ku ri xi nyamalale njhani a mi swi tivi loyi a lava ku a ni ba xibamu a ni tekela movha kesi yi herile mara mina na ha ri ku vavisekeni na sweswiwa loko mi languta la a Brakpan la a station rank va swi tiva ku ta ku ti-drugs ti xavisiwa 24/7 maphorisa hi lama kwana even sweswiwani hi nge le ku vulavuleni swi pfulanisa ku yima sweswi loko swi yiva maphorisa va ta ku ta phorisa rin'we every now and then
ata koleka le va n'wi nyika kuyena a famba a ku tima n'wana maphorisa kambe xivutiso ku ta va ku va koleka mi swi tivisa ku yini kasi hikokwalaho ka yini vanhu va ri na miehleketo ya ku vanhu va koleka mali loko va yi ka ndhawu yo karhi okay ka swin'wetana swimbirhi leswi nga hundza botpet ku ve na probleme vahisa lava vo huma ehandle va manageria a va lwa na maphorisa va hume va khome mabanga va suka va tsutsuma maphorisa lawani va tlhe va vula ku mi karhele ku dya mali leyi mi nyikaku yona every now and then mara sweswiwani mina ku ta hi khoma a hi hlayisekanga swin'wana a hi speculate i swilo leswi hi swi vonaka ene lava va nyikaku mali va tlhe va vula ku ri loko hi va nyike timali loko se hi ku a hi na mali hi siku rero va fika va hi endla va hi khoma hi tihanyi na swo ka swi nga fanelekangi that is why mi kuma ku ka sweswiwani ku themba ka hina ka maphorisa a swa ha lulamangi botpet nga ku lexi xi nga ma vona sweswiwani ni nge ku tweni ka ku vaviseka ni loko a ni nge he vuli mina ku ri na loko no va ni ri na nandzu ni ta ya maphoriseni swi vula ku ni ta na ti lavela un'wana nga ta ku weno a swi antswi ni ku hakela kunene hi R3 ivi se u ni solvhela case leyi ni nga na yona maphorisa ma hi pfuni nchumu ku vulavula ntiyiso inkomo ni mi tweli papani khenseli swinene nkarhi wan'we ku tiya ku engeta thank you aye 0860002543 amboni a swi hlwelanga mativa vayingiseri va mina na miranda va nyikile mukhanselara wa laya mandela khansela monica rikhotso nomboro ya vona yi kumini hile ku lo sala ku seni va fonela ni va vutisa ku ayi swi famba njhani leswi ya meyara va ngete va ta lavisisa swa ku pfuna vaaki lavaya un'wana hi loyi mingiseri xikalavito nhlekani nhlekani botpet mpfukini hi va lava n'wina ke hayi mpfukini mani a khensa hi va na problem tolo mani hi mhaka xiphorisa xa la hlanganani la manito ni mi yingiserile lexi ni vavaku i ku 1 n'wina mi lange ku mi nga tiviwi kambe 2 mi vulavula hi maphorisa ya le hlanganani i mhaka ya yini mi nga lavi ku tiviwa loko ri ku swilo leswi mi lavaka ku swi vula swi lava ku ololoxa mhaka okay mi nga ni khomela ka sweswi nga swekangi kahle okay tolo hi ve na problem loko hi ri la nhoveni ya ka majosi na madobi ku na movha yin'wana yi nga la nhoveni so movha leyi nga yo yiviwa and then yi hana mathayela laya yi na swikhiya kwala ndzeni ka yona va yi tshiki nhoveni se loko ka yi famba hi la ku fika laha yi nga hi la kumeka ku pfuna hi mhaka xiphorisa ne va hi byele timhaka to va ta hi pfuna a va zangi va humelela na namuntlha hi tlhe hi ya laya hi kuma ya ri koho kwala nhoveni mi nga kuma nga kuluku hi nghena munhu misaveni ku endleke swin'wana kambe n'wina swi mi vavaku ngopfu mi endle yini mi ri mi endle yini n'wina hina hi police station ya le hlanganani to loko hi fika police station le hlanganani va ri nga fanele hi kumela tinambara ra captain hi fonela captain loko hi fonela captain a ka nga kona loko a ri la ku humelela captain a ha ri busy i ta nyika vanhu van'wana loko a yimi lana vanhu lava va ku vona va suka va Rotterdam kusuka Rotterdam va tata loko va swi kota va suka va endla swi nga ta endla swona ka ndhaku a va humelelanga na namuntlha loko fika laha hi kuma the same story ku zangi ku va na ku cinca ka nchumu ku komba ku nge ka wani ka swona se i problem yi nga kona mhaka xiphorisa a hi swi koti ku tisa ku se hi fanele hi pfuleka njhani manje ni mi twini khensile ku khensa mina 0860002543 n'wina mi nga ka tindhawu ta tele kusuhi va pfuneni vaaki lava va nga le ku tiyimiseleni ku pfuna ku hoxa xandla ku lwisana na vugevenga ku na movha yi le khwatini kambe maphorisa captain tihlanganiseni na vona hi ku loko n'we mi nga ri kona ntirhweni a swi vuli ku loko n'we mi nga ri kona captain a swi vuli ku swilo swa xiphorisa swa yima se swi vula ku n'we mi fanele mi hoxa xandla ku mi hlanganisa na lava nga le ku tirheni hi nkarhi wolowo mi tiyisisa ku ntirho wa tirhiwa a swi voni ku hi ku n'we mi kona swilo swa yima a swi fanelanga swi va tani hi ta fanele hi va tiva ku i mani captain lava va le hlanganani lava hi ta kota ku tiva ku hikokwalaho ka yini loko va foneriwa va byeriwa ku swilo swi onhakile va ku mani kona a mi foneriwa ku mi va kona mi foneriwa ku mi ta nyika milawu ku okay tanihi murhangeri wa xitichi swi vula ku n'wina mi nga na vhene sweswi yanani hala ku na leswi ma va mhaka kona enhlekani Kalango mativa golo xiphorisa loko va ku na ti-shift va lava va complainaka hi timhaka to va teka timali njhani a va teki number plate ya xiphorisa va foyinela 08600 10111
hi makumu a swi nge endleki station commissioner swa boha wa swi tiva ku i mani loyi a ka driver golonyi yaleyo ya maphorisa hi nkarhi wolowo a swi zi swi hlupha na valava va kumplelaku va le hlanganani vo foyinela 08600 10 or 112 is the national hi makumu kwalani va ta hi leswo kwalani loko a vo lo endla sweswo vanhu va le hlanganani station commissioner ya xexo a yi fanele swilo leswi vanhu xi ka xi cila ruvuruvu general Khatebe a ta muthatha kumbe a muhlongola ntirhweni simple entiyisi hina hi lava ku na nomboro yi nga vekiwa kahle va ku tirhisani leyi mi te na mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ku tlula u tshama salasala na ndhaku na munhu ni mi tweli papa khensa swinene 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi masiku ni minkarhi kambe ka hayi nongonoko wa hina Afrika Wa Vulavula hi ta ugimeta kwala humelerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula un'wana ni rhumele nomboro ya mukhanselara wa le Lulekani a ni tivi ku mayelana na yini hi ku leyi a ni lava yona a yi ri na mayelana na swo karhi leyiwani mi ni rhumela yona mayelana na yini na ku ma swi tiva ku na nawu luwa venge i popiya phela popiya yi vula sweswo ku a wu hangalasi vuxokoxoko bya munhu u nga ri na mpfumelelo wa swoleswo vanhu va ta khomiwa loko ri xili la mativa mi hi nyike vito ro thangwana le ka Ngobeni popiya mayelana na yini popiya